Sausage and Ganchin agus tá Loain Brúsúsar. Ganchin Tasni's Con Dash Tassalor. Ceacuideach an cúlbar amach tucha ach ní bhuiisi é agus sábha máinte go fáte Groves. Groves sheer but up in kinda cart. Fáte Brennan. Flannery. Ceann Costa go deas a cúlvan try go Loain. Ach an Ganchin here below Desha. Immer das Cleachtaigh Brady. Rinne Maria O'Sullivan go man sin Louise mar hang si mach. Níor si keen to stop si for a second. Féidir goil si nervhíseach chomá ag tosnú machta immer nua an banistear nua. Oh, did a cúlvan shot. Spotto sábhal ínta tuta go Sullivan fiade. Agus a briste. Agus ten si sísa léir frí yede. Ach Louise Matíach ará go se tugad chancení agus sin chance rún Brady síos go maithí. Tá hí na blianta ag orla canan ó lolly callan mar dhearmúd. Shanta try go Loain agus Ryan at east, Ryan Tasney, she starts to go tall. Agus then the ball get Della Doherty. Ach crohi ag Isabel Ryan. He would see the Hakantara. Tom Coolshot here on the Madig, the champion Ethan Keane. Yeah, tá sé tiltte go ag Baile Loain, tá si ag imirt anhá ag Brúsús, Della Doherty cínte by Dima an down urhi an tam sin mar is cosantor ionintach eci ach na bheith fearráilsa go Baile Loain, rinne si gachar ceart. Yeah, Comer Tessa de Brady, August Ryan. Congelated roster east, Murphy Costin from Kunicke. A roster in Taoiseach. Kieran Concha Asher got LOI. LOI Smuska. There's a country up as she gear Costa staff. LOI, block Colleen Tutinta. Sean Brennan. Look at August. Kieran Concha is going to be doing. So he's nervous of Brandon Concha Prab at an Astro. Eugene Escudilla, Babhta Shanton shot. Kelly Brady. Everyone at the Crows. Brady. Isho. Kia. Ítha Brady. Lehan to who. Tom Coolshin Tinseke. Yeah, sin urchar an sin ó Kelly Brady. Ach tháinig sé ón kick míchiach béidir a for Maria O'Sullivan an tam sin. Mar tá Loch tá sé déanana botún an tam ar fád an sin. Ach sin críoch ionintach ar fád ó Kelly Brady an bun sa chearn an níor seans ar bé ag Maria O'Sullivan. Yeah, Dorda sin clig. Smuoin of Cartach níor se soft ballach green. Margin clig an tam sin. Berta cyfod sus yn air, si O'Connor yn Concha, nes di Roisin Malloy. Roisin Contiach, na'n cas yn dohif, Malloy, Conchin. Agus imi Haran Taslan. Agus Dacach Loch agus Lynch is stopping sin Shachas Bedin Athlone and Immert and Tolly. Agus Shanton shot, Jethal Darcool, Isabel Ryan, Sova, Jethal O'Sullivan, Emil Isabel, and you've done with Hudden Farclay. Tegan Ciara Astra béidir an sin. Go gaithí siad deisní mar sin a thógáil inis. Concha brise agus Jethal Shanton shot up, score up, oh, Sova Linta, brise si Machman. Jethal Farclay. Agus bhfuil ceann himnaí for sí cúpla cool ítach an nora na bheith fearil teachtaí Malloy for sí sin cúpla cool cínte ítach bh den séisiúra sin an ceann amsún seo Tasnia Shanton seo ag Loch Garman. Níor an mór an díreach take isteach ar a barc obair ítach ag Malloy sin an chance rinne sí chular ceart ach ní ach sé as a gúil. Agus Tagann sí chumá fiúna sí gic sír sin an tám a gimocht. Concha, Doncha, Bonnish, Goncha, agus Visha, Stach, Fadle, Donegan, agus Happy Brady hit sheet or Rostu, New York she tier Fadle. Ach, Fogan Cheshin, Loain, a do, Loch Garman, and now it, he had Buaicphointí, champion in the Baile, what it's Átha.